Ülkenin refahı ve geleceği... Ji bo pêşerij û aramiya welet, kîjan partî dibe bilabe her tim yek partî baştir e. Lêbelê, eger ku em li rabûrdiyê ango li hilbijartina berê binêrin, wisa xuya dike ku dê di sahê peymaniyek çêbibe. Herhalde yine koalisyon yoluna devam edecek. Vallahi gönül Ve de dixwaze ku partiyek ve desthilat. Ji bo îstiqrar velêt ev gelekî giring e. Lê dibe ku hikûmeteke heypeymanî jî were. Divê hurmeta me li vê yekê hebe. lazım sonuca. Ama bura bu acı kijan daha sebura bu yani bura va hava darbosa basa. Belirsizliğe bura hava darbosa kamera basa yani. Yoksa ki var yani her yak hani planı khana proje khana kasık tişte ne çadem noka. Koalisyona da mevcut siyasal iktidar دستلاتیه هیچ پیمانیا ناخوازه او دخوازه کو به تنه ببه اقتدار لیبل دی اف جواک و فرسنده ندوان دوی پیمانیک چه به هف پیمانیک کو بکاره تواهی جدایان تمثیل بکه چه به پیام تواهی جواکی جوه kimse kimseyi ötekileştirmemeli. Kesinlikle Divê koalisyon misoger hikûmeteke hev peymaniyê çê bibe. Dê di hilbijartinan de dîsa heman encam dibare bibe. Li gorî min divê hevpeymaniya CHP û MHP çê bibe. û HDP jî ji derva piştgiriya wan